bird, fly bird, fly bird, and the money is black, pure black, pure black. Now me who say red at the comb, red at the comb. Now the eyes on the eye no air red. The way answer or the say payi bi kon ha. Hey, payi bi kon ha. Me modi, who payi kon me modi. I see that man. I don't know where the corn. And all trim moja, or trim blood, or trim blood. I feel no why the no payi no and your stroke, no payi and your stroke. And the rush not into play. I call London. Secondary idea. But I do land there now. Less than 24 hours time. Team. Not paying them. Now, ever hit Ghana. Up a year. What name is winning? Okay. So, what is Sabuya? Yantam. Baby fat. Okay. And this next year, January to March. Abusia sabe de ube pemu ewo man Ghana na ucha wenye she yamanyo semwa ehu esim shake pa ena abam titiru ene NDC for busia womo mwapo na womo yam asho nyina ene enkwamsha Jesus Ahuofe asan ade ababetuma wo kyerese na anu ada ne eto NDC for ye ma emema maako enum ye womo nyina eye NDC for ehwere womo nkwa ye nkai Ghana for yawo no ebiemu ebesan asi ewo NDC party no mu a nipa womo besan asi no busia ebetwa wonsunu mu na ohun se Ghana flag asaya ba phone bi mo akwaba e dey about too much GA so much so first time near obe me subscribe to no say ya kai say wo dey be o ne be kan wo say na be ye na upload ni to mpe wo ne first person ya wo sa ebetimi akabusua say ye body ra yensem no ma Jesus Ahuofe ne nkwamsha wo dey atudwa no ama NDC4 eho apoye pa na sa be dey nyina enim say NDC4 ewo ahoboabo mu ya ye ma me na kono do adwuma Wallace nya me fa ne crazy o to nsa frɛ no mo hwɛ say be ye na omo di na yiyo no ebe hye so fi say na nka wo ba bedi ma mpani Rollins ne 5 years anniversary abra wo free mu e de call ya eye 12 November no e na so fo fianto ata ne hokade so e de free mu e nu tama NDC for mani abrepa na ke nim se eno ano na no ye hu ne esi ye ewo akastampede ko ba ya ma ye mampani John Dramani Mahama be me mo page na ho hwe nkwale ya fo bo ne ya na akwakoye ni so sa be de Jesus Ahuofe e kire se ene mampani be ya handkerchief odi zu no ne ye ensa hwehwe bi enka no fi se wo ba be susu kase pa ya wo kire se wo hu se anoma bi akwakosi MPP ko hu atwini moje nyina nya rache MP no efro man Ghana mu na kwakopi mu ayi wo UK na busia wo kire se okoduru UK no MP no entimi anyankwa wadane de ato yenkotie information send your can na fe MP kra wo kan ho asem na yemra. See now it's very very sad. Sad news is about to happen to Ghana. Listen. Me who bird, fly bird, fly bird. And the money is black, pure black, pure black. Now, me who say red at the comb, red at the comb. Now, the eyes on the eye no air red, and the man no air black. And red at the comb run, red at the comb. Now, the near red pa, the near red pa. Now, no man no wapa, ting. I don't know what pa. Then we answer or they say payi bi kon ha. Hey. Payi bi kon ha. Me modi, who payi kon me modi. I see that man. But I don't want to mention name. Was say payi bi kon ha. Ne kon on the left side ha no. Was see that china na no see on the left side ha no. I don't know where the kon. And all trim moja, or trim blood, or trim blood. Or trim blood, or tia, blood not tuko. No good from sa. A dimana no man train and no free or pay any hano. Or pay any hano. I said, I can't do ya. I feel no why they no pay no and your stroke. No pay in your stroke. And the rush not into play I call London. Secondary idea. But I do land there now. Less than 24 hours time. Team. No pay no. Jesus. Guys, what a sad story. No pay no. Na eba hit Ghana. I am some man shan come for wo. Okay. Man shan come for wo. Nyame aka che bena menka. Man ka so nyame bu batan. Sir. And as I no afra me pa. Say me friend no enkobiem ka be ka kire no.
Okay. Omo opposition of from me pa. Say it's on the level to me friend and kobium. Okay. Open ye. We name me so many. Okay. Aba me fie kura be di honey pen. Honey akwankyere. Anamane su kwa ha. Hey. No ochu moja. Sa woti asemu ya yentem. Pa ba bi fa. Okay. And this next year January to March. Ghana flag never down. Jesus. 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 Assemble is serious. Serious. And the man is black. Abane who dear pa. No, we see obi antimi ya bone free ho. Wa twe moja ni na amane na asa. Hey. Nti obaka ya opan yi. Na se okon ha kwa ya wo ya pa. Okon ha eya wo ya pa. O left side okon no like no ha no. Eya wo ya pa. Utwa kwa so ta utimi twa. Aboa no atwi moja. Se nyame boa na ati asemu ya. Then find a way to be free. Okay. Kwa bi ma moto. Because of that me ho. Ko ba bia o ba bia ko. Jesus. Okay. So for empire man. No when you are born and free ho. This January to March you die. Jesus. Jesus. My God. Jesus. Na busuan Jesus Ahuofe e de sa prophecies etu edwana Ghana fo ebisa se na nya Ghana ha na ete na ebeka asese wunya nkomhye bi na fa panimu bi ho na fa owo bi ho fa wan Ghana ho a fa nkomhye no ebra mampani aso eye na ne wo mu a ya pa wo se sumankwa ahene wo mu hwehwe nkomhye no afa wo mu nya ho adwuma ana sa abae no Ghana fo ebisa se aso enya adwuma bi because e kan se sa directives no ebae no afi kwa na prophecies no ba na ebe di for no sha na wo mu hwe nkom no aso nkomhye no sei ne ka so fanto media no so na bibi say wetimi a kire say MP no kwa na ofre na ekodia na say woni mo bi odim zade nti ene wanfa enkomhye no ankwa nkoma MP no direct na for the betu media no so na so busia say na ebi mo eka e de bo Jesus Ahuofe achi no ebi so eka e de man kire say asoye na yete ye no wo mo kire say edifo ni bi say wo mo ko ha o ne ya hwehwe mu asisi na nakowo no wonye so for eba woni spiritual father ni abo enkomhye na de ato nchen nti na wo mo ha wo mo kwa enfra wo say na data na wo mo no to e phone so mo dia e na mic no mo kasem so mo de nti na wo be kan so social media wo de say na wo pebia no wo mba be kan e de ato so wo mo kana se nipa ko no wo te ne fa ne ho a obetu ho na mo wo tu ho na mo so de ne no akasa no dat na sen ma wenim ne ensem ya Ghana fo e kan ye bi e na mde aba so mesre say wo so se ne ensem wo so je ne fa bia beja e wo comment section ho prepare me beje bre na ya kan e de amount all the social media handles say too much gh wo subscribe like no wa share na foforo so enye bia hwemedin e de dark gold macra.